O jo folo fam fa talo fa tu sambo ila fa fa ba wala vanga la via fina wo tolu wala afa minuti wo te daily to la lima ile to tu fa awang. Hello Bluwave TV be se fo yo le pro kalame Tautai A'e mo we favor lo tanto wo dro. E le fo ya so ma tango fie o le aso lua o le masina aso lua le nei o le masina o aukuso po o le aso se fulu le fia nge di aka ko suma lima. Ya le leifo imagina lua velua se furu mali tolu ya awa fasi fo ile fainga malanga le leifo tausanga wa le wa tatu tu vai le valu masina lo no winga doe fa masina o na tatu fa ma vai fa to fa le ile leifo tausanga lua velua se furu mali tolu maona le lei o le jo o le sia te fari baru pio voli ko le vo se e mai lungo le polo kalame man peau magaru le ya Tautua oe, se ia pa ia fo i se taimi o le fia na nei tūlanga masani e wha mutaria i fo i le tautua ma le onanga lau Blue TV. I le ofisa au tū i manu kou nei, mana ia le tau ia matou, pau nei o se aso ua lata lava ina pongi pongi o lo va ia le manto le la, ia maa whana le le iau ia le ngono le maa lulu. Ia e whaafitai ua matou va ia le manto le la le ne ia so ia matou lava au gilani. E foi le mana tu mawalunga lo fa pena tu sa tanto i so se tafo le nei tu o au te roa po ni usila nei a mata tu lunga le North Island ya matou ia po le kako wo ke le lunga i kaitaia ma fa solo mai ia se ita to fa solo tu lava se pa ia la lo Darwin oi o ka ko ri uskari ani Dunedin Esperton, there you go. Yeah, mai la to malava le South Island fa talo fa tu asia ta mo folo fa tu iante o to le nei vanga o le afiavi. Ia se te before you na la sia leo la urfoma tatu sopoi ia tu vasai fia wa fo i Samoa lo fa fo mo mai I tu e fio le kelope mai so si o tatu tu i Samoa ia na tu fo yo le nei fiafi ia ia wa fo i ona ta pa tu le tam fa te le lofa ta buri o tatu mo tai siri le langi. Ua tātou mawhai fo yo nau lia tutusa le nei aso. Ia, nisi fo yo ainga o le nei aso sa atoa iai ia ni tausanga talu o na taita I mai ele tuaro soifua o ai fo yo lo whaamara tuina lo na aso soifua ile nei aso vi ia le angare leo lo tātou tapa au siri le langi. Ai a whai fo I na malei fo mai I ata fasia mantau whaanoanoanga. Ono le vala au le tua le malanga le maliu le otio ni fa la vela fo isa tu pu le I ma fa fawina fa mai se le rango le tua fa ma fa na tu I a te auto ainga wo ma au mea mai so o se tafa o le kelope mai tau wina fo ile tele o tatou mo molinga fai fe au fa fe ngai na o mai ai ia le coniferous tele kale se me to tisi ia isa mo ma le langi le la wa va ia tu le tele o ila tou ia au pa io e kalesia o nuu o ainga ia ua fita aloloa ai ma fe malanga ai o nisi o tutonu la voni usila o nisi o fafo atu au Australia Samoa Samoa ma Amerika ia ma so se tafo re kelope ele tau moli no la tou fe oio le tala le lei osi a la tou fe ngainga fa ma vai nisi ma fa fe ngainga o sea ia o fai fe au leva no la tou mafuta ia ai fa fe lo ai foi nisi ma patipatia afa pe vo olo e maua mai ia le tatou programa le vanga le aviavi a o le fe ngai oe matulanga I molinga fa fe ngai mosi nga fe ngai nga tu sa le vala au le tua ela ia ile e kalesia ma no fina ngalo mai se lava le kalesia metotisi fa dalo fa tu mo volo fa tu asia tere le vanga le aviavi o te fa dalo fa I nai o tatou matua matutua ila tou fo ie o lo tu ia muri papanga o lo o fai le fai vole ta malo fe po ina ualo sio na dali o le antiongie ia wa foi da longa sailinga o malo fa mai sa tu ia mori panga pati ta auto lava e le nga o ia masiana tu I malo fie ile tua ma fa pe foi lo loto ia talo si faiva o alo mata ma fa na fa taro fatu tu asinesina po le lawa sinesina ta mama tina ma tutua po olo ma tutua o ila tou fu ie wa batua ia ile tu wa sili anga ia ia o le ua fa la no ma vea wa pa io ainga e kalesia mi se fo io fio anga malo le pale malo le taupati fa talo fa tu asia ta ia te auto uma le nei vanga o le afiafi
Ia ole futu atoe amatalia le tautua le tātou Tautai A'e mana tua fo i swinga wa iai le au nanga le Blue TV. Ia so nga fua te itasi lava ia o le tātou porokalame fo i leo le Monday Sports talanoa po le tātou porokalame o tālonga. Lono winga ele yangi si maka upa mawhiona mātou talanoa ina wana o tala lava i tālonga. Lakapi, soka, volleyball, liki, ke ngisi, ngā waa wa so se talonga ia ole mafuanga le na wa la yona ele tofa le fionga le lipule ia ma le pulenga le tatou Blue TV ina ia se porokalame langa ole foi la tatou fa alo atu ele ngata o le World Cup ia le wa maua mai le tala mana ia fo ele tatou talonga le to Samoa ma kiwi e o ia le fa alo tele tulanga confirmation so le fo ita me sanga ia ai u yo le Fatalofa mo volo fatu. Wo pa anga mai lungo le tatou proclame pages le tatou wala leo nei o lo fa ngai le rifo ya unanga YouTube channel le ngata fo le o le Tautai A'e page ma le Blue TV page. Don't forget, please like, love and share. Like, love and share le tatou proclame me se fo la unanga ma le tautua o le a le taimi o so kwai ka ko ia e te nofo lava I lo Maota ma lo lawa ia e ki le ko ngao ya ai fa ato mai e tele na ia tātou tala manaia, tātou tala malia o tātou tala fo I tau fa tinga ulu. Ia, ole a oto inatu. A talo fatu ia le mafafiti sa ua pati, ne mafuta mai nunga programe, mai se fo I o le fionga mwangu tia rabi Jeremia. Ua sa sala mana namu mai lau kuka, wana nei li tātou fa moi moi. Luka siaso fa aptaidi mafuta mai me se fo sunga sia vili. Dea Beato. Le mafuta mai, sorry, siavi, tia peato le mafuta mai lunga vanga il tanto proclame. Ia o niwa folau, ma le tau fo I mafutanga fa aptai mafuta mai tau vi le musu, ma lo le fa to dosi uso ia ken fa le li I ese ma lo lava le onu sai. Lo le lava pale malo fo le venga ruenga ni. Kolita, Ioane went, fa aptai mafuta mai le vanga via vimbe se fo uso ya Andrew Asiata Fenika. Ia ole tau sala la le ianto ese ete io le tau pou mai sasa ele manteli sala fai a talo fatu fo le vionga ya foa duila tamale tino male faletua ya nina ia ma se tau ainga fo le nai tulangi o manu rewa ma se fo le novalo ma lo le soifo mau malangi ma pa ma tau manongi fa tali ma mai le vanga le via firanga tele o mawai Moa au isa ako, mai se fo le fionga, ia leo lua ia li lo isa fui mono aiu. Taida mawhata mai le vanga le afiafi. E masemi ma le tau mawhatanga I mele pone au se talia, ma lole mawhata mai le vanga le afiafi. Ngā tai lea o fesolai, uso fesolai pio le lua, oi ka lofa. Ma lole soi fuam nuia, ioi, pa ia ua ainga. Ia tolu, ia, ma le mamalu fo I le fale tolu, mai atu fo I. Ia, le tama, aitu mare bungafa, ma se fo le fio alo, tama langi, ma lo le mawhata mai le vanga o le afiafi. Ferrao le Maota, ma le tau foi mawhatanga, o folo fantu asienta, le vanga o le afiafi, ma le to o te le lava o tōlungo le tātou porokalame. Ma loa fua, ai lao ua maua I le alofa, ma le anga le leo le tātou mataisili I le langi. A talo fantu I le vitalinga ia wha moe tau loa niko, lalo fau. Ia me se fo I o le tausi ia le whamalo longa le tua mau fo I o le nae po ia whamanu I o whanga le tautau o le whalam le apurupurusi e to whanga ia toi whafo ia tu le malosi le tino I lau fionga tiro mai ioi ia ile nei vanga o le fiafi me se fo I o le ainga hatalo whatu le sunga ia malo mamea le mafuta mai mere pone au sintali ia ngata I lea le tapui ia le mafuta mai fo I le nei vanga o le afiafi ma lo le soifua maua ma le langi mama. Ai tātou tele I atu I tātou update me se fo o le mana I o niso tātou tala. Au te fia whaafitaia tātou company lango sua. Le tātou Tasi Market. Ia me se fo I o le tātou Tasi Pacific ma le Tasi Group. I tātou whaloloa I West Auckland, GI, me se fo o le tātou whaloloa I Papagora. Ma le tuolo whaanga solo le tātou whaapitoa I le teimile nei mo le Father's Day. O ne ngalo le tātou wa sasau ta ma. O le a sasau ta ma la vai a ni usila. O le a masina o se tema.
Se mo ko fo mele sa ko ma Samoa le fto to man joina ai ole tanto fa pito ala vai o lo fa nga solo le nei taimi lima se furu tala anga ilunga te fa luina pe fa fa ai sau fa tau ele fa lo le Tasi Market West Auckland Papakura fa PGI aua nei mai maua lau li city tusi lo sua family numero le telefoni to o le pusa o lo iluma le counter ona nga va ale o lo sua fa mo le tatou sei ile sao tamai te manu malo ai ile matai watch black tama fo ile le langu luli pe yore puka ma yore camera fo ile le fefeke ma yore kama iluma tama lana o le tau le wati le toititi a fa se lau pe toru se lau mona tupu le tau le wati ai le nga le lima suka la fa aru no fa tau any stores ale tatou Tasi Market mana tua na o tatou fa le loa ai a faye lua se furu talai te tau samiai a ngai lunga fa o ngai le unanga le Tasi Pacific Cafe e me se fo le Tasi Cafe i le One Tree Hills spend $20 upwards anga va a oe pe tusi lo suafa vai ke we finga o mai ai le kusia lo suafa mar ngomela lo telefoni le o ko meki ngai lo na masingi o le e umana mai le o lo di city fa ye fa mo te mana o lo di city before mar pengi tusi malo ngoa asia tapio o lo tasi bla 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 mo mono lo li city pe tu lo li city tono le pusa le nai lo mor counter ona e alu mafana fana le ma e fa pe fo ile lo loto ile tua alofa maia a ole lavo I waki se I faia se me alofa ko inga wana o lo usio lo na pei ai le lava se me alofa faka iyo le o kan fa fa ingo o ele tina iyo ai u fu ike lo ole sa ka ma ai ko kurir ka ma le fa ka uma fa malo fa ko ngunga kusi lo wingo ai lo di se o te fa polo nga ma to ai alu oi ya ore tele a fo ore kele a lo kuskusi ava be fo ele o sila fia le tama na te aru te ai nga fo le ele Tasi Pacifica au te pole a maua tu o ele tama o na wa tele lau ai fu mai lava le le ngai faida ai vai malie lo loko o leu te alu langa life mai asia te lua se furu ta langa I lunga fa alu ai anga va ai o ke mang malo o le lau te nau ia e manu malo le wati ai mai o fingo si ai nga special nal tatu Tasi Market la o tau nu tatu o lo mai Samoa se lau ono se fulu dala including GST le tau o le tanga talo felesi mai Samoa o lo o fa tau wina nai le tanto Tasi Market bole de le ano noai o nisi o tatu o loa le popo mai sa ai le o tau nu mai se fo o nisi o loa mai nisi o tu malo I Samoa le o tonu le tatu tino Pacific40 ma le jalo fa voucher fa avtai fo I le o nanga mantango fie ua o fa soa I le o nanga le ona o le fa tau wa ina I vaenga o sa iringa se leni fo I Samoa tasi lea au o nanga o le o fa o ngaina a failau tau fa mai tatou I Samoa no uma fio anga o lo porokalame sa iringa seleni tau sala online o a uma radiophone matulanga fa bena e se fo yo fa la patunga organizations I Samoa dry le au nanga le Pacific40 e te tau le alu I se fale tupi e ke kau le popole I se zip code o net code o le uma isi mau code le na le fesili mai le vaenga ina ua e avatu le account e le mo mia umana na ona e anu la velunga Pacific40 o omi le lantou page take lo o le shopping maua inga e whaonga mo ila jau lo organizinga julanga o sa ilina seleni me se foi o wala fa pena mo Samoa dry le unanga le Pacific40 fa faingo fiena Maota Samoa service stations I vai tele fa avdai le lango longa suar ngante le ole ColourShop se matafeli me se fola unanga so o se vali e mo o mia e te maua uma I le ColourShop se nai matafeli fa avtai foi le unanga le Samoa Tourism Authority wa fo ile fa I lau I loina o sio tanto tau salamatiu enterprises in Aisa tu paitea so o se o loa e te maua I fo afe ia wa tulanga hele ngata o le lantou bakery tau mafa ese ai me se fo I tulanga I fa moe maua fale ia ma tulanga no foa malau
kama kikili fo i ya mai se fo o tu ainga pusa isa toso fo i lele fa ngai nei fa mo liu fa i ponga ma fa inga tele e na ele tu salam tiu sa tu paitea nisi na vai nga o tatou fa lo ni vanga ole fiafi na on tatou atu le malolonga afo i mai tatou tala noa i tatou update ma mea sa tutupu o loo tutupu ma ole tutupu tatou te atu le malolonga e via vele va nei moli toyo o lo faanga i tama o malava o sio tatou tunu o Samoa o le sa tou pale fia ngai male aso sa o tama i le aso sa na te nei wa pa ule wa di yang fai ma ko kalangoi ka longa ia wa pi wo fia la iki da wo di o fia 5 au ngaloi na matou fa manu ya antura sound tama e wi wo te atu ia ele fa inga te lo enjoy lava pea e tatou fa manu ya antura sound tama ia te o wi Samoa o ma so tama ma tutua tama wa leva tama fo tama laiti tama feololo tama fa olioli ia male au mamai ave ma tama ai wo tama fa manu ya antura sound tama ia te o uma talo va tu le fionga to o le manino le au pepe bilione tasi le fa mtu o tama ai fero wa i o tara pe 5 ma no le verma tama i o tama le vanga le mai tanto pasa logo fa business tanto wo ye tanto talo to ai michele delo me sa tu pu foi e fia fa so ai le proclame talo fa la fa Samoa o le o tau mai i fale o loa le Tasi Market di usila nei e tanto o loa o mea tau lima ese mai Samoa e pe o fue ma to o launga tuinga matano o Bluwave ula fala ula nifo titi furu mua fa pea manifo oti maleano no a ionisi o mea tau lima ese te filifili mai ai mau fo ia tanto tau mafa ese mai Samoa e pe o ia ula mafe fa pea talo ulu mafa ise tau o fietele pala unei lole numero lo o ilunga monisi o fa matalanga le Tasi Market le tali o longa Wow. Không có make fia ấy. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Ja, så var jag inte där. Mayuko! Ja, men fej. Så det är ju så. Kan jag sen mig så på pengar till för att ta det med lunch bara okej. Ja, men kan jag fånga? Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay. Say from more sorry. Ja, okej. Vad är det för lunch jag har? Thanks. Love you. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. You know how much I love you? No. No. Te mera wati leo walua se 10 minuta wa te nei lei tu la e lima ile tau tua wha wala Bluwave TV. Ai kaungu o mai loa ma le Samaria ngare le moli mai tantou wati ana o whai atua o leo te tau li maina. Tantou wati vo ia le te mano malo ai. Le mawatu ai oe. Mawatu ai oe si ta mao lai wa e tau sami mai na ile lua suta la e wha koe wha mai o le kausu e sa wai. Fai makaku le asore nge ye kau le ase tema o le te usuma e tau sami lua se fuluma avelo ngoi se e uma ko e fa perta ma sorry ki o foi ro le lo fari ka fanga uma wani so ka kala ki o e fa penga pusa ya sisi man kamala le o blacks ta male maua pe a lima se fulu ilunga e te fa aluina i so o se fale o loa le Tasi Market ai o le Tasi Pacific Cafe ma le tatou tama foi lele i One Tree Hill. Lua se fulu tala manu malo i or kama uro le. E alu ilo ngore se. Ia, o te pole foi peatou vai maua pi ilo lima. Ia o tatou mea fai fatasi. A talo vatu le fionga. Ia, le faletua ia avea anti avea au pesita ia po le tausi foi o te lainga ia tawai ma futa me ngor programe me se foi kene se mantai o to fine a rosa ma to uma la venu tanto programe la tanto fanga solo para tua o nisi o tanto update le la tu inatu wo to silfia mai le weekend ai awani ngalo o le fetu anto e faia le tanto programe talu mai lava ona uma le tanto o unanga last week i le aso tofi mana tua fo yo nai swinga o le aso foraile e fai mai e Samoa le tatou proclame le tatou team i Samoa ia aso sa o ia sko nga ia sa aso nga fua
tātou wōre por kalame o tālonga. Ia le ala whetu atu e maua le taimi, ia e mati ai nisi o vaenga sa tutupu te lo fu o tau sira fia. Tātou update mo le na ua malama yuru ngalu le tūlanga tala whaano noa i si tamapo o si uso. Le ana maliu mai le fio anga o lano le moteli se la fai. Ona o le tūlanga i se whaalave le ua tau sira fia tau le whaamatalaina. O le whaanonoanga ia te o le tala lea. O le taimi na tūla ia i lea whaafitauli po lea whaalave. E le o se aso e mo o mia ai lea mea. E le o se aso e talia ngō fie foi. O na tupu ai lea vaenga. Le ala na pia la yona ia o le anga le u whailoa le sua fole. O le uso foi po o le tama. A moni malai ulu. Whaamisele nganga o le dua. E tu sai o le tūla vaenga ua tūla i mai. E tā tau te toi foi mai. E whai e kako whaasoa i le manta upulea. O le fisili numero tasi lo umafau. Whaamata o se whaafitau li sa te tau ona puipuia. Whaamata o se whaafitau li sa te tau ona le tupu. O le fisili mangenga. Whaapea could this could have been avoided. Whaamakasaka kau ona le tupu le whaalawelave lea. Ia, whaamisele ngā le tua. I le pa ia o ainga. No tau mawhai le ansole nei. E tau reach out atu i sesi o le ainga, a fioanga, pole no. Ma vaenga whapea. Walanga o nai fesili e tupu lo mafufau. Nga sau mua le i alea pa ulia ia sanga tulo o fioanga. O a sanga le ngā e le i alea pena pa ulia ai. O malaia. Kere le au pue aka mai le aka i le i alea. Ia ai pia tangia mai sa toe unga i anga i kai. Sa fa pea o ia ile tala le sa fa pea. Nga koe avele i ai kai. O la e ola. A o fisiri tele o tula i mai. Fa makasaka kaunga koe unga i le i kai. Turo o tele o va pe o tau tilo ina ia. Alanga o umai ma wele soifua ma le ola. Le winga le na lea le ona o fia fa soa le vaenga lea ma iaina ia ofisili. Fa amata sa ta tauna to unga i le tai. O le a se fai unga le leisa te tauna fai e pa i o le fio anga tulou lava. Tulou pa i o le fio anga. Ai, malanga e unusual ngi mea, ele o ngi mea kukupu so o tono Samoa. E unusual. Fa mata sa ta tau ona puipuia le vaenga le mara whawhitau. A o le a fo i le move sa ta tau ona faia. O le a le move sa ta tau ona faia i le vaenga le ina ua maua le i alea. O le na vai atu e inisi officials ale malo e inisi o ioi sui o le malo na pu e mai o lanto wanta. O le ase mingo ia le purengu i le melea. Mana tua fo. Kanga ka whainga ruenga ia al malo. Ai whaamato le ase fautuanga sa tauna ave. Koe kia i kai. Whaamaka au nga i kai e mawhainga koe ola koe ngaru esela ia. Pe na sila fia au nga i le i kai koe fo i mai. Sa faile singu. Yeah, leo te tala noa whaalau tele walanga at the end of the day wa mau wele soifua o le tangata. O le kangaka sale i mawhau inga o lona taimi lea mahalo i mamotu siare mawhtanga ma whanau mai e pele. Mai se fo siona wharetua po siona tōrua. Malona a inga. A le ua ke iwa mau whafua se i ele soifua. O vaenga la ia na fua ila lo umanantufo i lele tuloua. La ale au tele sa utala i isi tamasia me se fo i tu langa wa pe ona o fa mai se atu mai il fa ma fana nga le tu pa yo ainga me se fo i le tina ma fa nau ai e alwa lo ma fo ile le ke ka ma fa e fa make sense pe ai se ana le fa ai se fu nga le lei i le kaimi nga urua ia e ai le ale atu lo pe na mate ai lungo ele o asanga. Ole upu masani sa ole upu masangi ngo ola e ola kiki ke roko ke soifua. Tau te soifua e fo ole anava lea sa pe pese ai Samoa mese lava ya onga. Keep Samoa clean. Lo wingo la utala. E peise se fa upunga fo ilele na te moa awina fa ai unga le leye ka kaunga fai. Dau mo me le wingo la utala.
keep Samoa clean. Ia o tātou whaamama Samoa. O le winga la o tala le whapeu te whai atu a meo, wane i avise ina langa le tau te whaasoa ili matau. Anga whapeu fo inga e sakpaikia. E le tau fia la o whaasoa o te whai atu whapea. Whaamata sa o se whai unga sa ore koe unga i o le i ale ai kai ua mate. Male mawhauwhaunga po o fea se vaipangoa o le a kawhea. Sua lie le mamau se me koe kawhea i ailanga o lai ua o le o tota. Ta upon pese foi lele wana o se o tota ta whea. Tolo. Rawinga lale na foi lele e fesili elo ta mawhauwhau. Whaamaka nga whaia se na whaia se nga yo inga lea ina ia whaapasi e se aku mo kako ele ai whaikari ai le sipi kongu e sa whai. Whaikari ai pe arua mangua e sa la whai, pe arua mangua e a pier kaulanga, whaikari ai leo la tangata ma whai se fufuanga tulo. A la tua tulo maelo elo a ya ma manongi ai lava ma tulang vapena. Whamatana nga afia ngei ma whau ngai le i se whai unga toi avitai le ale. Ea lala na lai no facility there. Was that the best? Was that the right decision to make? Yeah. I don't know foi wa po ia fa manu yo fanga fai unga fai o nga ele o se mea tupuso. Wa fiang I ka fola e fea la e mamalei fua mai le atunu ua e iuka. Ele o se mea tupuso o ni masina. Toi titi a se furu lua se furu kausanga lea fato a toi tupu lea ele mea ulai kiking kupu sa vai. Ta pia fo I se melano vai na e fo ile ia fa penei pe o se mea o asau. O le mea na fai ele nai tu malonga o I fua kulo whaakama I eroso sungu. Wa fo ilanga ele au ngā toi ngā inga I kai pa ule mea o le whaalea ngā io. Ia o a umatu langa e wa koe fo I mai ama toi sau iuta. Yeah. Na ufa pena tu fa pena. Lua o la ufa soa ile mele ai tatou tele me le si tatou update. A vai wa sala uka. Sai se kai e kaunga kong. Na ngore upule a fai sala uta I tonu tai. A fai ua le mautonu, le tofa, ma le fautanga le pa ia fo I o le fioanga. Po o e fo inga iai. O le mea pe ngai loa e makai, pe le iloa e makai. Wa koe va vekoso e kupulanga, maka maiki po ai lava. For that, we don't know. Ai o le winga o la utala o le ute wha soa wha alawa I tele fo I lele. A wha pe fo I lai le I maua e le pule. O le pule, o li I mamalu, o li I mwhai pule o le fioanga. Walanga ye pule ngu mana tua fo nana u au mai mata au pule fa pe leanga o le pule nu u swinga yanga sui mai pa inga len kiangi wa fili ai le pule ngu e ve matanga ta fa inga luenga malo e ai la to training fo yele o ma train ai ina ia makai kuinga meo tulanga fa pe now my question is ngasila fia si pule ngu nga notify le pule ngu o ngu ina ia sa o tau fiso soangi decision making. Ia ole upula fa Samoa afa pe foi la wale o tonu ele I maukongu le pule nga kua ka mai ki le kupulanga mai umanga ele sami nga ku ka yao ia umaeanga po aka ko koso le vaenga ngai kai fa te tainga ai la manisi o le malo ngo va ia kunga lai po aka mai ai. Yes, na o tele tau le pu malafo but it's the reality o tato we fele solo ma fa ngai me fa pe common sense na ia inisi o le malo no va ia topu e mai ia ta nisi o minister se tasi iyo ke longa ko ke si la fia o la ofisili la fa mata e ongo ye se va e ngai te tau ona play e se matanga luenga le mele kau ke kilo I me ke kele ko kupu unexpected things aka ko wa ko voile le palasi me wo ke wo ka ko vai lai mate se tu ai nga manu voile le e se a mau I va ma ko sa mo fa kai inga se kala ko e surely ya e ma fai ona tato fiso ta ia ni nai fiso so ninga leo fui mu so I fua malo loina ai a fai ka ko ke kala ngoa I matanga luenga le malo e ono ka fonga mele upu e ono
au se la tau fisosoaninga i le melea, ma ta paso la tau finangalo i se fisosoaninga i kua inga mea whapea, o ai le matanga ruenga. O vava ia koko o kelengi si wa avela ko whasea le matanga ruenga o. Ia e peio re kele se whakola ukala e se a ngi yonga po le mea wa iai kako. Wa lewa e ama lea mea, se whakola ukala lewa e ama whamai o la auti. Se whakola ukala, vai whaila o ile whainga le whaasoa. E iai le matanga ruenga i te tauna ta paso la tau finangalo le melea, a le mea waka vai kunga, ia wanga le lewa e ha, whamairanga o ea lea la auti e kua ia le melea. Kalo fai si mingiska. Hato ifo. Ai se matanga ruenga. This is my own personal opinion. Ai se matanga ruenga langa o leu te tala noa fufua e tunu unei o New Zealand. E ta tau ona ta paso lato finangalo i le mea lea. Po le aso lato fisosoa nginga i le kau whainga o ngi. E ilo utari tununga o matanga ruenga o sisi o manga. MNRE. Ministry of Natural Resources. MNR, sorry. MNR, not MNRE. Pardon me. O le matanga luenga o si o manga. Ioe, mapuna oa whale natura. Nā kongwa whaftai lava hostess manu mailangi Belford. Mana ia, leanga o lewa, it's a collective effort. It's a collective effort foi lele. Aia te au. Leanga anga whaapea, se watula uia tama i vali lea. Ana whaapea o ni ana maua mai ni whai ngā whaiva. Ana whaapea o ni ana maua mai whai ngā whaiva, pe ngā poe mai ngi upe ngā whaiva, pe tūlanga whapena, e ta tau wala o na avere whaamua le fisheries. Ka ngaruenga o whai ngā whaiva. Anga whaapea o ni tūlanga o ngi ka ngaka whango ngoka whaasori kūla whongo waka poe mai ere au asanga. Wa maua wa whango ngoka i ngaka i whale. Leo male tiute. Whekwai. Leo male kiuke. Ai taruai. Ai karuai. O le ia lea o le ia ele i whaku se sau ea e kua o le mea mongi a wa ke ia ua wa pa ulia i tua le tafola. Wa pa ulia i asanga. O le tafola la wa mate. O aila le nearest matanga luenga e ono play le road le melea. Ia. Pui lor kako sisi o manga walanga o mea mamake mea leanga e ongo polu taile ea e ongo leanga i manongi e ongo wha leanga i maamu ma au ma leanga koi makaringaru ma leanga i mamea. Whetuai. Pe a wha pea tau te tiro i lea vaenga. Ai a whai fo i ua le tāpā ma le tūlanga leanga o kākou Samoa. Se o le mea le la ua lunga i Samoa langa o ie whamai e o le to mai ma le hata mai wha nei ona pō. E ta aui umai le tō whā tatala ma le tō whā whetalai. O le winga la kakala. You don't have to go to university. E te whai ele whai unga o melea. You don't have to have a PhD. E ke ala kuai e whai akunga oro kiloa e whai aku. Awar koe ngā ian mea ngai kai wala ngai uma e ngā e kawhea i ngu kua o ie. Yeah. Awaka koe ngā ian mea ngai kai ma ua i malemo i maskamakiki ma a whai ua maki. A le hasi tūlanga iai tūrou susungu. Wafo ilanga a eli wha pia mai watu e eli. Ma tanu ele ma fai ole ngonge le mela eli ele ongo ele sami le ngonge ko ele ele ilunga ele ma fai la solo no winga eliminate le eli te kangu a fai fo yo tu pam fa pe mai ole a tu langa e risky o mai si me langa o mate e ko koso foi ka ele si me ngai ko koso o la piscine mele o koso o tu no nei fa fo nei a ni tu langa o i akikele fa penge wo ka vai ko e whaata mai ia, kama fo le e explode, o kama e tu oi mo meo nai me whanga le whaapa ia ngingi iri kingu, tu lau lava. Ia langa o kākou e le, se wangau e whango ka mai ala iki ngau le whaapa whanga ia. Le winga nao la utala. Te loi, ua halo o,
ua lua whaftai a Marilyn Lavia whaftai a ila tau if so ni mai. When it's our general whaasoa. Lenga walu lo uloto alofa. Ua mau wele soifua sa kakau. This could have been avoided. Awa ne tātou tusia fo le lima ma whapea aku iskama le. O le tele o tustu singa wo vai ko whapea mai. Sa le kakau fua ngalu. Sa le ta, oh please. Awa. Awa kako walanga anga le kupula. Ana le sa tia la pe whatama i ele malia sia tama. Ai ka ungu le leilanga por kalame fo e uia i se fo i le tūlanga le tū na ia na itai. Ai anga la kua koe sau. Ia e umai fo e koe safa. Pe ngei ora whaingari ia lea. E umai lango. Le rope sau so o mai ia sai pipi. Ia umai fo unga ia sai pipi kai so o mai kua sivi. Unga ia kua sivi. Kuso le mea ngai kupur melea. So please, awa tātou te whaia fua lea tala whamai ole tūlou, ole fia langa, o mea ngā reka ke vai, so please, whamole mole, let's show some sympathy, whamole mole. Ia, leanga ua whanua i leo lau sia fo i uso, tūlou ia pa i o ainga. Leanga ngā le leilonga mā fau, pai fwoi la o ele whasaunga le tala, ua namu leanga, ua manoni leanga i ngā kaifale. Ai aua ole aso lewe, ole aso pisi, ole aso saukama. E ai aua fo ilana ia fioanga nei, o fioanga nei e tū tala whātai, e kukula kalakai. Ia, ngā umao ole aai, awara kele, mata whangaloa. Ia ole isi vaenga. Ole isi vaenga. E tatau wā, on top of the world, ka ngaka o ngungi o whaasare leanga. Ile mea le ka o le vavekilia e seo o mea whaapea ma o latou matawhanga. Whaise fufuanga, langa e kasia, maunto fo le tau leo le lau le leo a moa. Langa kasia piko ngu e kelenga, lato mua a wina fōringa la le lei, mo sa moa, i tangata tawhawhau mai moa mai. Ia, ua te lele le whaasoa i le vaenga, le aru tato update mua mua lea. A o manatu. Wa langona ya le lofa fa mai sale nga ngole tua ia e le se vide o tau de pua malafo ai lo utali tonunga ia avea fo inei mea malu itau ole anga i luma ia i loa wa kakau fo i le vaenga o se o manga matanga ruenga fa yo tau fa fonga mai le polkala mele nei nisi o fainga ruenga me se fo le fionga le minister tasi le vaenga o te tau ona fa nga solo ia i tu langa o onga whaalu i eitu pea o ngā teach whai por kalame ngai o le ale tantou me whai pe ao ina tutupu me whapea iyo kasi ngā vaenga manga ia io le ale leanga aere oi foi sala matulou pena vāturu whafonga le tunu uleia e le wha o ngā wai mangkua kamale o le kele ia mora ngā o marasua hau e mauai iyo a whai o teo kako e pālasia ia le au manga tuloua pālasia ia le au manga ngā o ngā umaa ia avela ia yuka ka kangu yuka pole ha pe biforo susungu mfata ia you know I'm just saying that ia wa vai lai tua le anga matua pata tua ole melia maule soifu o si uso sia alenga koe uma e afa ko a faile ole mea sa te tauna faile a matanga le fa ko a mai lunga ka wa susungu ole mea la le sa ka un faile a makanga le fa ko a the end ia ina ua mau soifua. Ia. Whakaki aku wapenga. E fiu o tātou mawhau, e fiu fo ile langona e whaavasenga, wa oisi au o aile sosongi mai ale ia, e o aile i o le saure malie, e o a, ia, e le au e fua le tātou. Tātia le nā mea wālanga o le malie, le isonga mawhau ola e sa ua i whaasoa mai le mea ngāle, inga sosongi mai le ia lea posi nā afua si uso lea, pau o lea. Ma nei a dele, ia, a vea le nei mea ua tupu, e whai e ni a o onga lea ngai le kupu so o mea whapea, a ua tauna whai ni tātou awareness. Teach our people, teach our children, teach our villages, e ka kau nga whai awareness ma well aware i tūlanga whapenei. Wa wakele foi ka ko nga le tito le vavele edi, vavele momoe kai morusungami, vavele momoe. A wa tauna tito tanto in terms o me whapenei. Ia whai uela ufa asoa ili tanto update lea, ai tau tele movie le si vaenga.
Ia o le fu o tau sila fia la tatou nu mafio anga. I Samoa. O le waka au ka ri i malieri. Li e ai. Ia. O le wata auta. I a ai. Aua fo ina ia vea lo masani lau ngatai fale. Ma vae ngai lape ai lau sirsila. Aua ne ia vea lo masani. O fai ma masani. Papea langa o ngā kaya i lea au o i lea au o masangi o whase lau o moudu ai mo utofo ai. O lea o onga o a ta auta i a ai. Ia, fai fo i maripoto. Leisi tātou update, tātou me e duai. Ia, o na tātou whaile sina maro longa toi fo i maile tātou programe. O leisi tātou update o lea ua, langa o le whato auto i tala noai. O lea ua mai ale whamasinonga o le sunga ia Malele Paulo. A.K.A. King Whaipopo. Ia, na ua tau sirafia. Ua mai au na tōro rowina ma ua tu ina tu ia ini whaasalanga whaafale puipuia ila ua. Whātau sanga ma le ono masina leisi. Ia le mai whaios. Ia ai whātau sanga ia le sunga. Mea King Whaipopo wailoa hai lea fo ia uso. Tu rous wafa. Ia, e bea ono tawhai atu. Te le nisi o. Mo mafua na toe lau alunga na manta upulea. Ia ona na tele lava ina saunoa mai ma fai live ale uso ma whapea mai. Songa King Whaipopo. Ia na fuafuanga mo le anga iluma. Ia peitaila. Ia o le ua whaamaunia e le whaamasinonga maulunga. Le tūlanga. O le whaafale pupuina ma le whaamaunianga. Tu ina tu eise whaasalanga whaatausanga. Ia e tuli matai pea wa o te roa pea o le available le keisi lea ili to e pili ma tūlanga whapena. Ai o le tūlanga le na o le uta o to mai ai le fo i vaenga. Tato atu manulonga. A fo i mai. Ta ko me ia kui Samoa le vevesi le kau vevesi mai fo i meo Miss Samoa. Ma Miss Universal e pola ele meye. Pea fo i me tato manulonga. Talofa o au o Sivakilari. Le sui o le National Mo Manuriwa. Ua faenga tatele le soifuanga. Wa alua iluga le tau opili. Me tau mafa ma pinisini. Wote tula iatu ia malole national. Ma aumaya le famama avega mo e malo ainga. Palota mo Sivakilari i manuriwa. Palota mo le national New Zealand fafitai lava. O le atau nuu mai ia te oi i le aso muamua o katopa i le lima i le afiafi i le Dewdrop Event Center i Manukau. O no fuanga sa whaingoa muamua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awha tau wina i lau tangata. O lau wawanoa le leili nei e te mori mawina ai le mana atu atoa o le atua i te tonu i ate oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotu ae, o se moe moe fou i lau soifua. O le ala vaso le a e tauli mai nai, se whangu sua upa ia mai Israel e le aiso na tau. Awane e msia le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina i fo le ulfale mai o whaatusa o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamurianga mo oe malau ainga. Aso mua mua o kitopa i le Dewdrop Event Center. Manukau, soifua. Talofa, welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga o Pacific40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala i atu no mau. Tonte Pia ona pia mo o Samoa. Tautai A'e mai. We will see you again. God bless. Jamiro wati leo Joyce Fulmar tolu minuto ntalo le July ono le tau tuafa awawala Bluwave TV i le reivanga o le viafi
o tātou iai tala o tō me se fo o mea sā tutupu ia o lo o tutupu. Ai tātou tele i me i antu i le tātou update le mai Samoa i le tūlanga o lo o tau lawalunga mai eini manantu langa i le ese ai o mis Samoa i tau vanga i Samoa. Mana o tō sila me langa o koe su ea ngeia le ata o le tafo lapo o le i a tele lea. Na manto maua i le manto whango tanga i le tausanga na tia nei. Le no watu ai lo wanta le ama le to fa le matua fa to masanga so nga tu sa mau po fata ta matire lu le la ko sisila mai kama ko ngwa le nga pa uria fo o Samoa e do weekend to sisila mai le kamanga o i na tai o fefo o wangalo ya wayuku le na manto watu mo te fangota ai mako ko fo ina le fo ie tau mai fa pesia li si tamai tai de o ta fola po le dolphin le ya wa mai fo yu kala nga ya ka fa i kai ka fanga ya o le mela sa ya na ta tia ya ona o ele nei ya o nga ele fo ele ai ni ai nga te le mala mai ele fa pe o na o nga kai fa le o nu o wa yu ku lu nga yu ka de vao ia le to inga vaenga le ia ai sa notify la vai niso ilanto el coast guard sa lanto notify ina lava ia le vaenga o le sesio manga o nga kamala le la fa tula tatala a fai foi la ka ke fa so ai le melia le langa langu ka ku we ngo ku foi lungor kamare iyo o ve ku ka ka u le fai makara le ko me la ia o tulanga la le fa bene e te tau ona longo ina ilanto e yaile to mai matulanga fa pena nga longo ia ngo mai lolo kamanga ia o yo le ia fa taile to fa tata mati o to mo melta tale ai i Samoa o lo fa alia manino le finangalo le fionga le minista o tangata ta fa mai mo mai fafo por le minista o turisi e tu sa yo se mata upo le walanga ai ni se o finangalo i tonu o Samoa a o sauni ai ia tūlanga o tauvanga po sa ilinga la le lei to tonu o tātou o tunu e le alo atu le te wila le Miss Samoa pageant o le vaenga le pe ono tau sila mai fo i lunga le latu inantu o le vaenga fo i lea o lea ua iai le si tauvanga lea ua tapena iai ma faalau iloa mai le company lea telefoni a le Vodafone ma le lanto ngā lulue va lua ma le vaenga foi le mana ia event le la ua iai le si lanto Miss Samoa lea global o le neo so tango tau vali tuna ia e sila fia ai le vaenga lea tupu le taimi le nei e se le Miss Samoa ia original foi le faiso o ia so faiso i tausanga te tasi lea a malo mai i le tauvanga ia ua saufangari tātou teine Miss Samoa a wale tauvanga le Pacifica pei taila wa iai malesi Miss lea ua faalau iloa mai ai o le faamoemoe nga lava fo i o lea fo i faamoemoe po o lea tauvanga e faia i Samoa e fili ai se Miss e fangasa o ai tauvanga fo ia le Miss World po le Miss Universe po le alava le taunga Miss Samoa a Miss lalolangi po tauvanga la le lei po tauvanga tausara le lalolangi mana tua fo i lao le mata upu lea ua toe langa ai ni so finangalo i lantou sa tau mawhaia le vaenga lava lea momoa e le tūlanga fo i le o le tau mawhaia tu i le fo i sa avea mapa le mia momoa le whainga malo wa tuana i atu ina ia au mai le lantou lango sua pe mau fo i sina fisosoani tau seleni se i tape nai le tātou Miss Samoa sa iai ia wa uta ua le soa fo le tamaita i la le fo i le taimi rona vai taimi o lata fale I think it was Lata Fale that was her last name. Lea na tau mawhai ai fo i nei i lantou sa tau mawhai le lea wha moe. Peitai. Ia, sa wha amanino mai lungo tustusinga me se fo i o finangalo. Ia, ele i maua se fisosoninga. Tau se leni. Ia, mai le whainga malo le HRPP sa iai au tūla i sunga i antuila epa. E le pāle mia. Ia, sa maua se taimi o te fia so tai atoi fo i ele organizers o le tātou Miss Samoa pageant e nei au te roa. Ia le tō wha ia se umanu ula le mamai i le tai au na le la. Ia sa maua ono le pisi la fo i matulanga peita.
ia sa maua se sina vanua ta pai fo iso no fina ngalo e mesiola na fa lo no fina ngalo lungo le social media ai peita ua malia la le vaenga lea ua le o lea la le tuulanga le ua tupu le taimile nei o le mela le ua kupu le kaimile nei instead o le au mai o le misa Samoa lea o le amalo le tauvanga misa Samoa lava ia le whaoriori mo le Pasifika ua le o le nae ave le tauvanga misa lalulangi tulo ai antangia mai o lea ua ese le isi tauvanga lea o le awhaia e lango sua malosi e le Vodafone ia me se foi le vaenga le mana ia event ma le tuore mana ia event o le organizations lea sa fa matu ia le matanga ruenga o turisi matanga ta fa mai la tou te tape naina le misa mo pageant e le tausanga le na te nei lango le te mana tuaina sa faia sa ufatala noina a o le ala wa kangia mai le melia ua le o maua la le mana ia event pe ia tangia mai wa ese la le organizations lea ua ave iai le faa mua la tau te organizinga le misa moa lea ta pena nei le tatou misa mo sa wa ia lea fai so o tau sanga te tasi e le te wila peila e ka mai inga tailo ia ina ola ua tilo al tuile ile tino mai o mea walanga lela ua va alua le mana ia event male company telefonia le Vodafones e fakua e mafai le sika wanga misi le ta ule misa moa global por sa onga e nga le ngore i tatu team se ko so me lingua sa ole ai saule kala le misa moa global o tama ita e manuia mai i e fanga sa o ai ka wanga misa lalangi ai longo wingor ka ko wa misa moa le ta ule misa moa to sanga te tasi a manu malo e alu tau wanga misa Pacifica o le fesili lo mafufau mana ia fa lautede o le fesili le tu mai mafufau longo winga wa lua ka ko mis o le alua tatou mis ona ta pale o se fina ngalo le fionga le minister ina ia avatu le endorsement pe avatu le lango sua le malo e lango ai le mis le ta o le misa mo klopo le alua i le kauvanga lalangi a le la ufa manino mai le fionga le minister o tangata ta fau mai fafo po le minister o le matanga wengo turisi e le lango ina ele malo le tauvanga le po se tamaita e manu malo mai ai e le mafai ona fai ngoina o ia o se ave fua a Samoa e fasi mari o melia e fasi mari ke o melia ia mai tau mai o me fani mai so fina ngalo o le maule au mai e le vaenga le tau watata mai tustusinga le tau la mo le Vodafone ma le mana ia event o le maule la tau te au mai ia avatu pe ale lango tu sa pe le ise tu pe au mai ale malo ai avatu pe ala tau alo ia o fa Britania o endorse ia avatu pe ala tau lango sua fa ale malo as a country, as a government. E alu ai si kenge lea po si mafi si tuafine lea, si tausala lea o le amalo mai le tauvanga lea. E alu ai ave le fua Samoa ile tauvanga misa lalangi. Ia ai fa mai le tau noanga a le mingiska. Le ai, fakali ea. E le ingi misa la alu ai ingi misa Samoa. Ma ole a fete e na ia i fo i o la tau tiute. Feke e nga i o la mata whaioi. Feke e nga i ma o la pali. Ia pe le whailo mai, e le eise tau vanga. Ai auditions, ia. Ole ase wha Ole ase wha Samoa le upulo le audition, wha taita inga. Ia lo no inga na leo mai e whataitai piki lo e komiki. Mea te lola whainga saona na whaatai le so ni melis tol tele. Lo no inga ele sera ko kauvanga. Ai na leo atu ona i tamaitai walanga leo saule promotinga ma le advertisement. E te tau ona 5 tesi futu lo umi. E le vao le se furu valu e anga i le
Swaro lusu lima. There are categories. Anga ile tolu lima le matua, le ifai ainga, le o maitanga. Ia, ntulanga whapena. Le la e whaalawi loa ma whaasala lau. O na lato filifili ai lea o se tausala. E mawhai o ngālu le kauvanga ale lalolangi. Ia, se ta iro se iso fina ngalo. Ta iro iso fina ngalo o e Samoa ma le tātou paanga le mai mo mai. O la so finga ngalo, e maanga ia le whainga. Pe o se fina ngalo, o le aka ungumi ke isi ai le melea. O le halava so fina ngalo to atasi. Ai o la ofisiri la, e maanga ia fo ipe anga whaapea, o le kako mi Samoa lea le whaiele tau vanga i tau sanga uma. E alu le Pacifica. Maalu waku wai le lalolangi. Ona so whamakai le maanga ia nga, kasi lava. Ia, wa anga ngofo nge mai lau wha ua koe ngā me fui lele. O le Miss Samoa Pacifica, oi po le Miss South Pacific. Miss Samoa Pacifica ma le Miss Samoa World. Ia, ka violai. Ia. E se fo, ia. E sao, e mana ia le wha moe ngā. E mana ia le wha moe ngā. Ia tau, this is my own personal view. O le maanga ia le wha moe ngā, leo kousi sila mai. O le wha moe ngā. E au ngā ina ia wha lawi loa Samoa. A ole aikia lea, ole idea lea, ole lua. Miss ese ile kaimi e kasi. E kofu ma le pale, paule mea, e Pacifica lesi ma Samoa, au lesi, ole lalolangi. Ok, le iloa la pole hale, what's the thing behind this? Au kango nge e ku'u le maun Samoa, whakaika inga. Au kango nge e ku'u le ia le mele le kako au le maun Samoa. Whamakai mawhaingo ka ngofo wa kelea o kupi. Whamatai mawhaino o nofo wa telea o tupe o wa ule fia kele le au le maun Samoa. Tulo wa le lava tula o whaateta inga lea langa e kau mantua o le represent Samoa. Whamakala au ngofo wa kele le kupe mawhaingo peyo kangakai o ninga au au soka, makalapu ke kele au basketball. A whapea la au te ala turomo whapea la uaru e pei ka maka alo a waku uma whai eise si manu Samoa. A o manu Samoa la lea, o manu Samoa lea, mau kele fia kau wā makonga mawhiki leanga o kama mamafa o kama yala ako kongi kai milionga kangakai sauwe ka alo. Ai o le maung Samoa la lea, o ke alu ai o le aku e lopa mau ke whetau i ai ma au kikele. E whekau i rea mea. Ai whamatai a leo le kua inga skairi whapea o le manu Samoa mamafa, po le manu Samoa lalolangi, ma le manu Samoa. Tau mo mai. O leo ke kau mo whaia ue vari atu walanga, a e fua ne iai ile au mainga le au mai iai e sivaenga sia ma le Vodafone. O le maanga iai o le lato manu lauti, whamai. O le maana iai e whamai. E whaalau i loa kua i fo i Samoa i le lalolangi. A o lau whesidi. Is our Miss Samoa pageant, original Miss Samoa pageant and the Miss South Pacific isn't enough to promote us to the world. Ai whamatala e le mawhai ai fo i o ngā umaloa la le kauvanga Miss Samoa ua malo le tatou Miss Samoa alu le Pacifica malo po le alava o le kengea lea e kūle i alu le lalolangi. Maanga ia. E koi foi. Ai leanga e tau watata mai a te au. E tau watangia mai a te au. Something fishy fo i le tuatu o organizing o. Pe e fua wha, o au ki kira whapenga, pe i se mea le kau whikoko wa iai ngisi kua kua nge mea. Wa tali manino a la le mengiska, e le ai. Nga o le kasi a le meka o le miss e aloa ia, ma ave iai le endorsement ale malo. Ma taua o le ave fua lea, teine la le lei Samoa, i le lalolangi ma le Pacifica.
nga o ka ko misi le fai ngai I le fai ai I masi I ase te mai tau sang te tasi ya o manga kua I lo loko I le mea fo I le o mana tua I lo tole tala fo I le na whaatonu wa ye e le atua ia ia saulo alu e whaatama ia malava ia le nuu o Amaleka e o ia la kou povi o mangu uma pepeki pa e me uma ave ese uma ai ala tu saulo le mana ia I o lona mafau ai fuangi fa ale soi fuanga nei o le mana ia I o lana recent le ngā la kuse feka ma pepeki la kuse feka ma pepeki ai fa kama ia uma isi me ai fisire ai ai sea ai fa mai o le ku kama pepeki o sia ko e kaulanga ia oi ai o le mana ia I o langa reason e le fa pe mai o le ku kama pepeki e fai ai fa la ver maku ainga o le ku kama pepeki ka wi lo malo si wa fa mai o le tu tama pepetia e o sia ile taulanga ia o e fa mai le tala ale tu e Samuel we fai ai ele silia e nga mea I lo fa longo ele sili lau kaulanga I lo fa longo ele silia e fo ile manga I o nga mea kau promote Samoa ngai lo sika fatuai avaya ia wala varanga ka ko ya tulanga fa pena o te lango ya ule aikia lea Miss Samoa le tausanga uma le tatou Miss Samoa alu le Miss South Pacific makuleia ko yarka ko kengele le Miss World mangaya tau foi na mawaini na ifsosoninga iyo mai le tatou malo me se mtanga wengo tourist e tu le ia nai ia a me se fo yo le lawalunga yo proklame o ke ioe ma o amene o te lango suaina proklame alu iluma a wale fata waino tamaitai te neti ma le tu pautina e to tono le tanto watunu kakau o se mea le leitele le tauona fa mapu e tulanga ia a o mela ia fu ile le te tau wai ona ia e te o ka ko Amerika marango Amerika nga ese ele Miss World ese Miss Universe ese isi mau Miss ia e fai atanga ta fu ie hotele se lengi o se o ka ko se o le to family utanga ta uye o le isi tatou wa vai ngai fa so ai mal update o le ua atangia mai wa mai a le iloina komisio iloilonga komisi su e foi le iloilonga le na tofia e le kapeneta e la tou te iloina nisi o tu la fono e au fia ai mal tu la fono foi le te ungo tu la fono fainga balota e au fia ai mal tu la fono le na fa au fina foi le tu langa e te tauai pe walanga te tauai ona palota atu tangata ye fafo ile fainga palota i tono lo tatu watunu e au noa male toe malanga I Samoa fa onga ai masini fa nei ona po oni awala fa pitoa ai paloka ku wai kanga kai ku fafo anga I Samoa ole la u mai ia pe ona au mai reporti mai Samoa ole pe watangia mai wa afaitasi le sa ilinga le committee su e po le committee o iloilonga o tula fono o atao fi mau lava le faato fala inga e fa au wai pe ile me le alu ile temir nei tolo mana tuofo kasi lea manulauti na au mai ele vaenga fa au fai ele faato tua ile tua Samoa wa tasi lea la tou anava male la tou manulauti a tu lai mai le malo bol paia inga le nei po ole pe atu lai mai ele tawava me ina male taita inga le fainga malo tasi lea vaenga le ala tou tilo ai na ia mafaya ma te wina le tula fono e mafai ona palota tuai tangata ye fafo I Samoa ile teimi o le palota e au noa malo travel I Samoa mantua o lai mafai nga paloka ka mai fafo ai ole au wala masani la vai pe ona sauai o olo ila so paloka mar fainga paloka kongi lau ticket malanga I Samoa failo ekis pe ta ila lena
au mai tūlanga fo i o lātou manifesto ma tūlanga whapena. A mātou ta ia le malo ma mātou tusilima mai le mamaro le tunu. O le tilo ma sila le whainga malo fo i le sui o le whainga ina ia mawhai ona maua lewa noa e palota. Tuai, pe ta ila le ua mai a mai. Le ua mai a. Ia o le ua au tasi su enga mai loilonga ai mai se foi o vaenga uma na uia le komiti. Ia ma au tasi ia ile lātou findings le ua iai. Ka oko pēle mea ua iai. Ioe, alu pēle mea le ua sanga sawe mele amakanga. O le almena sawe mele amatanga. Koe ongo saika ko uia i fafu. Ko ngiro pasis. Toni ro pasis e mea ki paro kai Samoa. E au te loa e langa ale te lo o finangalo. O le na ua au mai ia le lātou mafuanga. Wa mai au no lātou sa ililinga o mafuanga ia le lau wha ailoa atua. Wa uma na whaia lātou sa ililinga mai numera whau mawawina e maiso i lātou le official numera whau mawawina e le ngato tonu o Samoa ni usila ma au Sitalia. Ia ma au mai ia lātou whai numera. Koe kiki a se lau varu sifuru afe tangata Samoa o loo i to tonu o ni usila. Lata i le valu se furu valu afi, lata i le iwa se furu afi i la dou o i au se talia. A mawolo na whao poponga i matua whaatele nantu whaatoluina le numera o tangata o lo i fafo. Whaatusa i tangata anu o Samoa o lo i ai ile whaitaunga au whai. Mai le metanga ruenga o numera whaamu mawina. O le whaamaumaunga i la tau sa mawhai o na pālota i le pālota tele e le atunu ule na whai le luafe lua sumare tasi. E le i a kose se lau afe iwa valu. E le i a toa se lau afe. O tangata anu Samoa overall. Sa whaamawina na kasta la tau pālota i tonu o Samoa. O le ala ua sawa i loa ma le la tau whai unga. Alu suakanga o le vaatele ae whaatanga le awala leo le whaia atu lava o lau e kisi ingi usila pe yo au. Kere koe malanga i Samoa ngā o ulaku wai i po le ale masingi e whaonga whatsoever whaila o e kisi ngai ala ua upaloka i le palo te tele Samoa. A whaapea o lea. Lono wingo o le atangia mai sia tātou wa mio. So o se paia i ngā lava o le ayai. E le to e filifilia lava. E le koe suia ngi whai ngā māloma ni taita inga. Ona o se pālota na i tangata o lo i tonu o Samoa. Ai o le a suia lava, dictate. O le a fuafua le swinga o whai ngā mālo e tūla i mai tonu o Samoa. I tangata e pālota atu i tonu i whafualanga a fua iai. O le toto a toa o Samoa e mawhaiunga pāloka aku, both New Zealand and Australia. Yeah, even inisia tunu. At more than 200,000. Silia aku malelua se la wafe. Tangata mawhai. Ai a fua ile lola pāloka, lenga pāloka mai le general election na Samoa, tangata langa mawhai nga pāloka. Ele a kose se la wafe ngā le iwa valu. I think, yeah, 98. Nai a mai lunga i tustusingai. I Samoa. Ngā le iwa se furu valu wafe ngā mawhai ona pālota i le pālota tele. O le alala lea ua awhai kasi ai loa la le whaato whala inga lea. Whapea, wait a minute. Lono winga. So o se kua inga pāloka lava e alo whaiva i Samoa. E le koe suiar whai ngā māloa Samoa ona o tangata nu uolo ono nofo i tonu o Samoa. Ai o le asuia. Ona o tangata laino nofo mai fafo. Ole, o lau wha malamanga wha whaingo fie lea. O le vaenga lea ua taualunga iai. Ia le sa ili ilinga a le komisi. Ilo fo ile lo tu la fono le na filifilia ele malo. E la tau te toe tilo. Ma va ili mau ili. I tu uma. E kakauai o na pālota tangata mai fafo e au noa ma le malanga i Samoa. Mai tu e a fuai o na te tau ona whaau au pea le system molo iai. Ia, o le whaalau ke rengaranga. Ia,
e tali tonu le manatu e malama mea e te tauna malama. Oi. Mama fo i mea ye loto mama. Auru winga yo la te tala. Ia, e me si afo i la tau le na matua walanga pe no fa atu. O uia. Mama kwa yo unga wafo i le fainga walanga e fua i pasese matulanga wa yeita tau nei vai tau soifonga. Fa kai ka ingala. A fa bela o loka a inga e mawai e kisi e ko asfuru rua. Fa kai ka inga. A fa bela o ka ika asfuru rua. Ka ika lo ko rua la ka fa ngau o ka uso wa entai to uma. Ola se mako kupe mo ke pa. Eu te fatu la utala. Oka ese mako kupe mo ke pa lo ka. A e fua mai le return fare ya ruar ka ko kasi. Pe e fua nei fa ma fo. Le la na fua ese manatu fo. Ai inga ua sau le unga o le sa ilinga le komisi su e o tu la fono do ilo. It's understandable. Ia te aula vai. It's understandable. Tate mafau faula va foi. Kulanga foi le longo winga. Wa talo faya ila to no foi Samoa. O le pusa o le tautino. O a far ngia ku ongi usila. Ai uma ele pa ya inga male pa ya inga nga onga sui ya le fainga malo ele sui ya onga okanga kale pa u le afu ko kongo ngu o le tunu ai uma ena e sui mai onga okanga kale Amerika okanga kale Lucia okanga fatu ai fo e ka ke ngofo afu e ka ke le mangofo pi e ka u fa le afu ro ka ro Ei e fa pena foi la sela ngona na yo tatou tangata lai tono le tatou tunu o lo ngaru lu e puno wai ai se mea u ke fa ka wa inga le melea to me lenga o le anga nga mafai o nga fe furi sai fai nga malo ai kau ke i paro ka fo ile le kau ke yo kau ke o yele im fai tatou palo tatou overseas ai se mea le tu antu o nei mea o le fa fonga mai fo i male amana ia mai o tatou a inga i Samoa. Ia oni tu ala lo atu tatou e tunu i fafu. Ele me ka kaunga ave ila u fa mua. Ma le me ka kaunga ave ila u fa lau e kisi. E le manga ia. Au fo e te fau malo o ele te nofo mai Samoa. Au e ke fau malo ma au e te ma e fa masangi ai lava i te ta ele nanta ma i vai lava i te ta ele walanga o le maunga e kele nga fai aku e fa mai. E fa kuroa e fa mai. E se ko kere roa o ko ngai fa fore a se ki ma ko ngai. Me ole se ki ma ko ngai ai nga nga va ai i suinga ma me uma la ku mar pro ke ki mi dio fa mai sole se fa fe kai ya o ko fa o mai se fa fe kai ya o ko fa o ko wa sa o le melen ko fa mai vai an ko le fa mai le mo sa wit paelo ya le winga na la tala a fa ye ni tua pata tua le o nei mea ya tatu a hinga i Samoa. Elenga okupe ko ke Elenga okupe ko ke fa longo le mai ai pe. Aya avatu sa manto tu alalo, avatu sa manto tu alalo mo manto fa pe atu. Ia vai o ko. O le mau te mata matatu. O le lava e matuale ai ni ele o le lei o a uma tu langa fa pena o ovale. Io tu langa o uma me fa tu atu. Ia manga ia fo ia he ko kilo i poro ke kinga e fai for kamangali manga ia fo isi me ngale fa ma ike me si vai ngali le wo vai ku si pa ki fo ngale la fa mai o mai ko kala fa pension ngale ile masinga fa tu fo ia ona fo ile ona amata le ono totalia sina ma to fo tuanga ma to fa pe mai se pe ia sao skama balanga Oska male la le kele a fo inga vilia kuai i fala velave ya so uma fatu i fo o tu alalo o le fata wala le na ya te ai o le ali tu langa bota o to ya ile le vaenga le ia tato walu ye le me o ya wala ngai fai fo ila o le ngefu male tu langa fo ile le unga uma nga pe paro ka Amerika le ai pisa Trump for mai
fa mai wa heke lusia wa heke lusia le la ko palo kama me uma fa pena ya te tatou tau fai mai tau te toi o fai tatou palo te Samoa ya eta tia tu lava la lava ya ile fa to fa la inga fa inga malo to la to nei me uma ya wo fo te sai ele o sei ungai le o le lalo lang na le tu lang o le ai ya tatou fia ma tatou wanga i luma o le tatou update muri le ni vanga o le fiafi o le ua confirm ia i se fonotanga na whianga iai ia sui so o upu o le tātou toa Samoa. Ia i le taiao na le la, ia le talinga i antele ai Edward Puni ma le lantou timo i lantou sa whiangai ma so o upu o le tātou batuno ua mai ele whaatuatuanga fo ia le tātou toa Samoa ma le uni i le toa Samoa. Ina ia auto va antu le fonotanga la le na whaia i le taiao na le la ma le CEO o le laka piliki tonu ni usila. Iyo so nga ya Great Peters ya mese foi ya o le general manager so nga ya Tony ale liki ni usila ma ua confirm mai ya le Tri-Nations sa Samoa kengalupo au sitalia ya mese o le atunu o ni usila. Ya o le tulanga lana na ua mai ai o le aswa taiao ya tuli matai lungo le television fa salalau ale TV1 ya po le radio and said le ole a announce fa alo ia ia le tulanga ia le woto fa fonga mai ia ole wasio le deal ia ole a confirm le fo tulanga ia fa after ia do le tanto to Samoa me pulenga me se fo ia telenga le mwenga to fa teli ai ia me la to fo vainga ia me so o por tanto to Samoa o avangoa ngai wa te tau na tanto maua ia tato fo ia tunu i fafo. Let's go and back and support. Get behind our team. Karo kako fua kero va vero fa ko so fua. En na ona fai mai ya breaking news le so dai au TV and see. A fa yor ka wor fu orel for in kier ke mingi lai total pe lu tala. E umma lo le announcement le te mi dai au. Sfur kala pe sur lima kala ka wor fu. Le la wo va ve tu mo lo fat. Pakau sa fu ala ngai kau karo ka fu. Remember not only the to Samoa, manu Samoa. O le o fa kasia ka mai er kai miringai. Ka ko kule. Fa ke manga ya fu a telefo ya fu ya vidi mai so lo ka mesa ka fu. Ai le o sona fa mole a to e fai tato son mo tato fan sons fo i tapo inga o le manu Samoa ma le tato to Samoa. Ia o le tu lalo lo fo ia tata longo ma se fau. Fai malio tato fai va awange ikua ngi maliu awane maliu sesi oti sesi fa le lave poani tulanga fa pe ai tatau ona tau no umai le manuia me umai tatau ona tato fai ya ole programa na le vanga le fiafi anga le mai le tua maua se fa te lenga ole tato tulanga le to Samoa ma tulanga uma ele programa o talonga le aso fu ole atau mafai e fe sota ia i Samoa ia ele tatou bulenga faulunga mai se fo ile tatou suiso upu ia ele fa lau telenga o tatou talonga nga te fo ile tatou manu Samoa ai mo de fiafi ai se la manga wole tau mali ila fo ye fonga va tele mo le tolo faanga ia ole tatou programa mo o tu malava o ma paanga mai fa manga ro se la manga wole tau mali ila fo ye fonga va tele to se au ona le se te fa balu pio voliko fera ila so tao ma o tatou guest po tatou malo ila so tao ai mo de fiafi soifua mai mnuia